July ni som ni Pacific Times of Mizoram News Analysis clear tu te in lo dam tlangem solkar khat don chu the me ang main kan re wang maya engdang wang ni lovin kajin chwa wang ani nu thloi kho har an soyang maya kan video lo ngai chang tu inom ti kan thriatin lom om kan ti chuti lain khailak lova ti chunjom zel kan du viawa mani to ka mo phurna dang neu om ve reng boka ngai thatu te hriat thiamna kan dil tak meu ani tuntum chu prime minister in meitei MLA te amudu lo biren singan kuki zo mar MLA te abia Manipur buaina chinfel dan tur meitei ten an hmuchhuak ta ti te kan ngai thla ho donani kan khailak chung khan thil thleng tam tak awm mana international politics lama chuan July ni som ni palia US Congress a Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu thu soikha boruak lianber pol ni in voin thlengin soizui a hloa tipchiar takin soikan tum lova Israeli Prime Minister Khan Gaza war thlakwa lai an beito chungchang soin American ten Gaza wara Israel che dan du lona an lam tir kha om lo ati thu te Israel le US anin nungwal phot chuan thil ol sam tak kan hmuthin chu an tloma kan chak thin ti in Netanyahu chuan asoi Israel hian Hamas le Iran adotela US tel lo chuan chak ngai na aum lo heti lai hian Joe Biden an min chuan Israel bei sei angin apui lova chaklama Ukraine tan puyangai bok nen chuan lam tha siamin Democratic Party lawmaker ten Israel hi an thlop viau to lo ani Democrats voter ten war criminal ti in Benjamin Netanyahu chu ando dala amaro chu US Senate lamaro rel lai Republican puipa tero in Benjamin Netanyahu hi anlo dongsong thang renga House Speaker Mike Johnson chuan voin le nitin US le Israel chu kokin ringtonin pumkhatin an thokho zel don ati US Congress hi House of Representatives le Senate in khom ti na ani House of Representatives hi Democrats Party thunun ni in Republican Party chuan Senate hi athunun ve thung Democrats Party presidential candidate nimai tura bei sei Kamala Harris chuan Israeli Prime Minister thusoi hi ailo ve hlea Gaza huna humanitarian crisis hi kangoi bo puidon lo atimak mai Kamala Harris in US President din hun alwa vai chuan Israel US in lai chinna tun ai hian achedona US in Israel atha thlamto chuan doron ani thwai dona World War III chu ahlato lo mai thei Washington a July ni som ni pathum khan Biden le Kamala Harris chuan Netanyahu hi an kom ve a in ka hayom thei nana mala thwai turin US President le Vice President hian Israeli Prime Minister hi an norani Israeli Prime Minister hi a in lama soiselna puna tam tak an nei ve boka Gaza war atop huna Netanyahu sarkar chu tlumai turin an ngaya a sarkar hum himnan Gaza war hi arei thei ang ber po sai atum nia pu ani Republican Party presidential candidate Donald Trump le aho tero chuan Benjamin Netanyahu hi mai chana an koma Netanyahu chuan Trump hena thalak apea chu thalak chu Gaza in do tran tira Hamas el polten anman naupang thalak ani Trump chuan kan lo ngai tua don nia ati Donald Trump po khan Benjamin Netanyahu hi asoisel ve zau thina kumsang ni som ni November election a Biden achak khan Benjamin Netanyahu hian lompuina alhan masabera hei wang ringot po hian Trump chuan a hoviau turangai ani amaro chu US Israel in lai chin na hi mimal thil ani loti Republican Party chuan apom hetlata chu tak chu Democrats nen an in an lo na ani Benjamin Netanyahu po a aviau big lova president ni thut thei ve an ni a Kamala Harris le Trump hi akom ve amaro chu an lo don sondan le an tongkam te en chuan Kamala Harris inwaya Israel hi atana vak don lo Gaza war le Manipur boyna hi khai khin thei tur takani Mizoram le US din mun hi ain ang deu rova Zoram mi puite thlop na wanga voin thlenga Manipur tribal zofa te man ruale eile bar thlenga tlacham lova om thei kan ni ti kan riat apoimo a Central YMA nge in adin zo United hi kan dam tlan na tur chom dol na pia lama kan common political platform tura thaber ani ti kan riat athau me
Prime Minister in Maitei MLA te amudu lo Biren Singan Kuki Zomi Mar MLA te abia July ni som panga khan Manipur BJP MLA som pasari te chuan Prime Minister's Office chu lekha thonin Prime Minister Narendra Modi mu andu thule appointment deal na an thlena amaro chu Prime Minister's Office hian angai saklo angrenga an deal na hi achang lo hrim chutia BJP MLA som pasari TH Satya Brata Y Khemchan H Dingo S Premchan Singh L Rameswar Meitei SKB S Kunjaki Sor Dr Usam Deben KH Loken M Rameswar Singh TH Arun Kumar P Brojen TH Radeshyam KH Ragumani Karam Syam TH Syam Kumar TH Basanta Kumar Dr Yumnam Radeshyam Sapam Nisikan S Rajan Asap Udin Nalini Dr Sapam Ranjan K Robindro le T Robindro tengen na Central BJP in achan tak lova chuan Manipur Legislative Assembly Speaker Thokchom Satya Brata Singh Hovin July ni som ni Pathum Khan lekha anthon le a July ni som ni palit lai dar sari min som ni panga khan PMO atangin channa an huta amaro chu an beisei ang channa nilovin Prime Minister aya Union Home Minister Amit Shah muzok turin thuron andong ta zoka nulam heltha kan thlema min du vak lo kha hoi hom takin kathianu kaloti puyang che tiamin thlang vel kha meitei MLA som pasari te din mun hi ni in asiata antlanawak big loti alang kumsang ni som ni Pathum September ni som pakwa po khan Narendra Modi mu andu thu hi PMO an lo sia tir to a tun tuma chan na an huang chia kha September ni som ni sang ni som ni Pathum khan an lo dong to a Modi aya Amit Shah muzok turin thuron pek anni Khasom nuwa po an la dil chuak zo lo chuania BJP party ya omzui zel an la tumani ero chuan an nep satlia lova meitei mi paho hi meira pai bis noya kun tok lekapa an ni ti alang Union Home Minister Amit Shah Gauhati atlo khan PMO thuron angin Manipur BJP MLA ten an lo mu a amaro chu danglam na engma athlen lo Manipur Legislative Assembly chu July ni som ni Pathumatan tur ani a Speaker le meitei MLA te hi tunlai chu an boy hle dona Amit Shah mu le hi azong chang omlo ti resa an ni boka hun an khoral du arin om chia lo Prime Minister Narendra Modi an Manipur boyna asoiri du lo Manipur Civil Society te akom du lo displaced te atlo du lo kan ti fawa ani nataka chuan boyna chin felna tur solution policy anei lowang ani ber ome voin hian New Delhi aniti ayok meeting le Chief Ministers Conclave chu Prime Minister Narendra Modi chairman na hnuaya nei ani dona hemi program atel tur hian Biren Singh po New Delhi a thleng to a Central BJP hruai tu le Union Minister Rajnath Singh le Nitin Gadkari te Nimin Khan alo hmuto a Manipur chwa san ma khan tun tum New Delhi azin tur hi beiseina sang tak anei thu asoya Prime Minister Modi po mai chana mu ngei tumin Manipur boyna chungchang soipui atumani Modi sarkar chuan Chief Minister conclave hi BJP sarkar thilti puan zarna nga man antuma BJP Chief Minister te chu conclave a hian presentation an sarkar hlotlina puang tura hriat tirvek an ni line Chief Minister dangtero presentation nei tura hriat tir an ni velo hei wang hian Tamil Nadu CM MK Stalin Kerala Chief Minister CPI leader nebok Pinarayi Vijayan Punjab CM Bhagwat Man le Congress Chief Minister Pathum Karnataka CM Siddharamaya Himachal Pradesh CM Sukhvinder Singh Sukhu le Telangana CM Revnath Reddy te chuan tel antum lawani Manipur boy nu hian Biren Singh le Prime Minister Narendra Modi hi voi khat po online hulova Mizoram Chief Minister Pulal Duma ero chuan January ni li le July ni ruka te khan Modi akom theibi ka meitei te chuan Biren Singh soisel nan an hmang tareng ani Niti ayok meeting le Chief Minister conclave karlaka hian Biren Singh chuan hun rem chang zon atuma Modi hian amu faldu kherangem Biren hi Modi nen thla an la dun thailawani ngat chuan Imphal media ten an chip zui ngei dona thuro puyan soidun lawani point thalak dun ero apoimo hle
Manipur Legislative Assembly chu July ni som thum pakhat kar le nilai ni khian tran ani dona Biren Singh chuan non Naga tribal MLA somte amimal taka abyak thule sesonatel tura asom thu July ni som ni panga khan asoya mani khan MLA then khatin Biren Singh an mu niom takin thu athanga Paul then khat chuan elsen takin thu an chwa boka Biren Sarkara non Naga tribal minister pani an oma minister atanga banna an la thelu lova Biren Singh le minister pani tehi anin befo don ti alang Kuki zo mar MLA ten Biren Singh hi an bevek ti achianga Manipur Assembly atanga banna an thelu ani ngot lo chuan khwa khira hardon hle MLA te khwa khir tum eng ang maila minister pani tehi kanthun thei chuang lowang Biren Singh mai baka Manipur Assembly Secretariat chuan Kuki zo mi mar MLA tehi se sonatel turin somna an peboka amaro chu kan boruak enin alaro tin melo Manipur State atanga separate administration aro pui bera union territory with legislature Pondicherry model ani emo territorial autonomous council under 6 schedule tehi zofa te damna atlin theina tur chuan zofa te abik takin hill area ramlo atu te in lungrwal na le namdang non mizo te hena ramhal khapna sarkar dan ang nilovin kan dilruwa khapni se chu chau chu kan damna tur ni in alang State le UT Nwaya Omin eng ang dan po siam thai maila Meitei te schedule tribe pa an lut si chuan Meitei tribal ten kan rama ram an lei thei to anga India dan pui Nwaya tribal te tan khwa khirna aom ta si lova eng article main min hum him don lo India Sarkara du kan khen tam to a suspension of operation agreement Nwaya om te po hian tum khat tal chu kan thil du nilovin kan thil du lo zu khen ve ila Meitei ten schedule type status an enjoy tur hi kan du lo burani ti hi India Sarkar kan riat ti rangai tak zet Manipur Legislative Assembly session lo tura hian Meitei te chuan ST demand chungchang soiho ni se ti in an phut meka soiho na omlo po ni se Meitei Sarkar hian New Delhi lama rotna thlen sela New Delhi in engtin nge achan ti an thadu ta hle ani Meitei ten Manipur Naga tenen thisen inzom na nei anga an soidu tlat hi schedule tribe enlistment an mu theinana an tan chan ti nge na turani bok kumsang khat jakwa somriat pakata Manipur State Sarkar Chief Minister Risang Kai Singh huna khan Meitei te ST li sada turin recommend an siama ma se Meitei le khathiam rwal ten an musit kuki zo martenena din mun in anga om andu lova State Sarkarin atilo tling talo ani kumsang khat jakwa som kwa pakwa le sangni pathum chunga Manipur Governor Vet Marwa Khan le khabu pali lai ajak vea India in turmoil JNK 2019 le khabu a chuan Meitei te hi Naga tenen khaikhin chuan tribal anni lo big na tur omlo chuwangin an harsat na chu Central Sarkara soipui katima amaro chu khlop tu an omlo khamak kati ti na jiaka Vet Marwa kha IPS officer ne in Manipur Mizoram le Jharkhand governor aloni to bok Naga te tribal an ni chuan Meitei te an ni thailo na chan tura omlo ati awang khan Meitei te hian Naga te ne na thisena inzom na siam andu ta hle ni in angai thei Manipur Sarkar W Nipa Macha Singh Kai Hwai Sarkar po khan ST li samai te te da adu lova alo nola Biren Singh Sarkar ero chuan mi puinor na anasat to mawangin thutluk na asiam mairi lova chuain kuki te hi ramlei lungfa an ni lova schedule tribe li satanga pai turan ni ti in January ni kwa khan alo soito ani kuki anti hian Manipur zo na thlakte ahwam vek lo ti kha hretelila Biren Singh chuan a Sarkarin all tribe committee siam aril ruk thu asoito boka kuki te schedule tribe Nwaya omzel turnge pai tur ti ngai twa se ti in January ni kwa khan asoini kuki halpol te chuan Biren Singh thu soi hi buaina tipunlun tu tur mai ani ti in an changle schedule tribe demand committee Manipur wal Meitei council Meitei tribe union le kanglei pa kan balup ten ST enlistment an beisei viawa miss call campaign an nei tum khan Meitei mi noi kwa lain ST demand thlop na an pe
kum sang ni som pakhat census ang chuan Manipur Meitei population hi 12.5 lakhs ani kum sang ni som ni pathum khan Manipur population hi 32 lakhs vel ni in an soya Meitei hi 53% an ni chuan nuai som thum pani atangin nuai som pasari vel chu tuna Meitei population ani chuti ani chuan mi nuai kwa vel in ST demand an thlop chuan 52% Meitei mi pui aza ve aya tam hretin ST demand an thlop ti na ani kan soi ta dua a kan soi tumber chu Meitei te demand ST enlistment hi a hlo ting lowang ati ngot thei bik talova diktak chuan Kuki group 10 union territory kan demand ai hian ST enlistment hi hloting jok tur om tak ani achan chu state sarkar high court le institution rang ten an thlop wanga soi kan ni amaro chu central sarkar in zona thlak te min langai to tak tak ani chuan ST status si Meitei te apelo tura han bei seila amit saril dua kan tanawak lo chuan Meitei ten tribal status an lua thu thei bok tuna Indian constitution kan man lai ang hi chuan autonomous council 6 schedule kan dam zo theyanga amaro chu schedule tribe lisa Meitei te antelve huna India dan pui hnuaya kan dam zo don lova abik taka protection kan mamo donani Manipur boina chin feldan tur Meitei ten an hmuchhuak ta atop kharnan fiam thu ni silo nuijat thlak angreng tak Manipur boina chin feldan tur Meitei te hmuchhuak tharauma kan han tar langange tunlai hian Meitei pol rang chuan Assam Rifles du lona an lan tira retired additional director general BSF PK Misra chuan Kuki hel pol le central force pakhat chuan inzom na thuk tak an nei ti na soya central force ming hi asoili lova amaro chu asoi zelna Manipur atangalak chuangai chu Assam Rifles ani ati a heiwang hian Meitei te chuan SO group tele Assam Rifles chu inzom na thuk tak naya an ngai ta ani Kakching district khunai kan ba meira paibi apun balup chuan Manipur boina zongjong nar kai tu chu Assam Rifles anni Manipur atangalak chu ani huna remna le muanna a omang ti in thu chu an siam ko komi chuan prime minister hena memorandum thelutin Manipur atang Assam Rifles te la chuak vek turin an phut Assam Rifles hi boina to bulani chuan demand siam dua lowin mei ni thum sang ni som ni pathum khan Assam Rifles la chuak ro tia au om tak an ni a du to ka che tan tuma an ti hlei thei to ngang lova Assam Rifles te an pu taringot mai ni in alang Meitei te ngai dan chuan Assam Rifles an chua huna Manipur boina a fel ani mai kan boina satte lulnen a solution tur hi a ol sam angreng phian mai